Izi nzira muri kubona na runo rutoki muri kubona turi kwerekera ahapfuye umugabo uri mu kigero cy'imyaka 20, dore yuko bamwishe urupfu rubi cyane. Bamwishe bamuteraguye ibyuma bamuzingazingira mu makoma. Nimvuga amakoma mwumve yuko ari amababi y'isina, abandi bayita amashara. Uyu mugabo rero yaje kwicwa ku iki gicamunsi ngo mu masaha ashira saa 2 za nijoro, nibwo ngo abagizi ba nabi batahise bamenyekana bamuteraguye ibyuma bakamuzingazingira mu mashara, barangiza bakamujugunya hano mu rutoki. Ni mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo, niho habereye amahano nk'aya ngaya ibyarejeje abanyarwanda benshi cyane. Ni mu gihe abaturage babonye uno murambo barimo bajya mu kazi nk'uko bisanzwe. Uyu mukobwa uri kumanuka n'akana yabanje kumanuka, arangije abona uyu mugabo, arangije agera hepfo gusa ntago yitegereje neza ngo abone yuko harimo umuntu. Yabonye amashara afunze neza ndetse hariho n'imigozi, ntago yabyitaho. Ageze hepfo uyu mugore wundi wamanutse ari kumwe n'akana nibwo we yabibonye, arangije avuza induru aratabaza. Mu gutabaza rero abaturage baraza n'inzego z'ubuyobozi ziraza kuhagera, nibwo basanze ari umugabo wapfuye bamuzingazingiye mu mashara. Ubwo bamwishe urupfu rubi cyane, bamuteraguye ibyuma. Abamwishe kugeza izi saha ntago baramenyekana. Ubugenzacyaha bwatangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe uno mugabo uri mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko, dore yuko uyu mugabo aderesi yiwe ngo aturuka mu karere ka Nyaruguru. Indangamuntu we yanditseho ko akomoka mu karere ka Nyaruguru, ntago akomoka hano. Babajije abaturage nimba uyu mugabo bamuzi, bavuga yuko batamuzi, ari n'ubwa mbere bamubonye. Bivuze ngo abamwishe bamwishe barangije bamujugunya hano. Uyu mugabo imyirondoro yiwe ivuga yuko indangamuntu yayifatiye mu karere ka Nyaruguru, ndetse akaba yaraje gushakira ubuzima mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko batamuzi mwa kano kagari, bavuga yuko ari ubwa mbere bamubonye. Uyu mugabo afite imyaka 20 y'amavuko. Haje kugaragara umuturage umuzi. Umuturage avuga yuko atuye munsi yo kwa Mudugudu, ndetse yarahamaze igihe kingana n'icyumweru. Bivuze ngo yari mushyashya, yari yaraje gushakira ubuzima hano. Abaturage basabye ubuyobozi bw'ibanze bamutwara sibo abakuru b'imidugudu ntihazajya hagira umuntu mushyashya winjira mu kagari kabo, bajye babivuga mu nteko y'abaturage iba buri wa gatandatu, kugira ngo babone uwo muturage winjiye mu kagari kabo mushyashya, kugira ngo nanakora n'ibyaha bazamenye aho bamushakira cyangwa ngo babone aho bamubariza. Abaturage bino babivuze kugira ngo umuntu wese uzajya winjira mu kagari ari mushyashya azajye yandikwa mu gitabo kandi n'abaturage babe bamuzi. Umukuru w'umudugudu avuga yuko yasabye uyu mugabo kuza mu nama, avuga yuko adahari, yagiye gushaka amafaranga yo kuzishyura inzu. Avuga yuko adahari, ndetse ku wa gatandatu w'ikindi aribwo azaba ahari. Niko mudugudu yavuze cyangwa yabwiye abaturage. Avuga yuko ibi ngibi impamvu uyu mugabo atabonetse yagize izindi mpamvu z'akazi bituma ataboneka. Ubugenzacyaha rero buri gukora iperereza ku rupfu rw'uno musore uri mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko, wishwe urupfu rubi cyane, akicwa ateraguwe ibyuma. Abamwishe bakamushyira mu mashara, bakamushyira mu runo rutoki. Muri kureba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda, muribaza impamvu nigize mbereka umurambo. Ntabwo nabereka umurambo hano kuri kamera kubera ko naba mviyoletinze cyangwa naba nishe amabwiriza ya YouTube. Ntabwo byemeye gushyiraho imirambo kuri kamera, ntabwo byemeye gushyiraho amafoto y'umuntu wapfuye kuri kamera, ntabwo byemeye habe namba. N'amategeko mashyashya YouTube yazanye, bivuze ngo aho kugira ngo YouTube iguhane wakizeho amategeko atari meza, byafuma ukabereka. Kugira ngo rero tukomeze tubungabunge tunasigasire umutekano wa YouTube yacu, aya mavideo n'amafoto ntabwo turi buze kuyanyuzaho hano, gusa turaza kuyanyuza ku rukuta rwacu rwa Facebook, Instagram ndetse na TikTok. Ho nta kibazo na kimwe kiba gihari, ariko ku rukuta rwa YouTube ntabwo biba byemewe, tuba tuviyoletinze amategeko ya YouTube. Rero ubugenzacyaha bwatangiye gukora iperereza ku rupfu rw'uno musore uri mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko, ufite aderesi yiwe ukomoka mu karere ka Nyaruguru. Akaba yari afite imyaka 20 y'amavuko, akaba yaraje gushakira ubuzima hano mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo. Rero uyu mugabo niho yaratuye, yaramaze ibyumweru 2 mwa kano kagari, ahi nako mwono mudugudu ahimukiye, nde yuko abaturage benshi batamuzi uretse
umuturage umwe umuzi wenyine ari nawe wavuze ko aba munsi yo kwa mudugudu ndetse akavuga yuko uyu mugabo amuzi ahubwo yamubwiye ngo azaze mu nama, avuga yuko azaza ndetse atabonetse ahamagara mudugudu arabimubwira ko yagize imbogamizi ituma ataza, gusa nta mico mibi yagiraga, yari umwana mwiza ariko ngo ikintu yakoraga ngo ni ukunywa agacupa. Rero bagitanga amakuru yuko ari agacupa yakundaga kunywa inzoga, ubugenzacyaha bugahise bujya gukora iperereza aho yanywereye k'uwo munsi ubwo yitaba Imana, nibwo akabari bahise bagafunga by'agateganyo kugira ngo bakomeze bakore iperereza, ndetse nyirakabari avuga yuko uyu mugabo yahavuye mu masaha ashyira saa 12:30 akongera akagarukana n'abandi bagabo batatu mu masaa moya bakanywa, bakaza gutaha mu masaha ashyira saa 2:30 za nijoro. Ubwo rero nuko byagenze, baje gusohokana baragenda. Aya makuru yatanze bagerageje kumubaza abo bagabo ukuntu bari bameze, indeshyo yabo, atanga amakuru nk'uko bimeze, barangije ubu ngubu bari gukora iperereza. Ibi ngibi byabaye uno munsi ku iki gicamunsi mu masaha ashyira saa moya za mu gitondo nibwo uyu mugabo yagaragaye yapfuye. Uyu munsi ku itariki zisanga 8 z'ukwezi kwa kabiri niho byabaye mu masaha ashyira saa 2 za nijoro, ariko byagaragaye mw'iki gitondo cy'uno munsi. Bivuze ngo rero ubugenzacyaha buri gukora iperereza kugira ngo abakoze bino batabwe muri yombi. Ni mu gihe abaturage basabye ubugenzacyaha ko bwanakora iperereza ku muntu uherutse kurwana ndetse agakubita mugenzi we icupa mu mutwe agakomereka, ariko uyu mugabo yahise yirukanka aburirwa irengero. Gusa abaturage bashubijwe ko bareke babanze bakore icyabazanye cyangwa bakurikirane kino kirego cy'umuntu wishwe, ndetse ibindi bari buze kubikurikirana nyuma barangije gukora iperereza. Kugeza iyi saha rero bari gukora iperereza, nibaza kumubona cyangwa nibaza kubona abishe uno mugabo turaza kubitangaza ndetse baraza kubitumenyesha tuze kubabwira. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nari mperereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo, aho umugabo yishwe ndetse bakamujingajingira mu mashara. Uyu mugabo yari afite imyaka 20 y'amavuko, akaba yakomokaga mu karere ka Nyaruguru. Nge mwumvaga kuri kamera nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, ubuzima buzima.